me call sorry by and you been be a project, no. Neja na ya bread say. Ya dia ko me kakra. For ne. Nti oba de adaroma o de ne nso ache yen mo ohun so na ayefe ene e kam ho ne enkotie de eye omanfo no e kan ye no kwadwo niye mama niye mama me mo ma de enwie sesi an ye tie de omanfo kan ye fa topic no okay ye wi aya to aso ye tie fo se me kan say smart obeba wa ba Sandra anya obia na say oware ansawawo so obia na oware ansawawo sanka amoa abo bia no haya no hade ansana owo enso sorry owo na obi kra person abo owo wabra on worry ye enti na ene de me emfa won sa wa worry on worry so owo enya sa abortion ye ne we na ebedoso even nipa no wa wo no cramp na okoyi kra na wa wo no cramp on worry na cramp ye nipa ni ye say ebone na o say koyi account ka me nko ade a enka once wa worry on worry yo wo a wonyima wo by me no senior Bible I say no eyesan ka obeware asawawo o sa na Bible ka oba de wo hu no o se wo kofi eyesa wedding na waye no ha de wo kofi ko hu abusia na wutu ensa na we ne tie wuti no tinsa no an wawale no nti oba de wunya no a ya no ha de asawawale no e wo mbrempo say woni oba atena ho 6 months or were wa worry no worry no were nti emfa me ho de omo ka de menua ne kan say emmo akra ye mfa emmo antutu nipa ho emmo ye different menua na dwumbom nti no kasa pacho mesrewa nipa de ese anka wo worry ansa na wawo why inya sa age ni obetimi say wakokọ enso bebre mu ti no mpe so obawo no du age bi so otimi akwara bi a okene bi oni ho a obetimi agwana na se be ma na hwene kro no atimi o shortage be obetimi ayi adwuma da akwara and this area ma akwara no ho nche so ati ase no obetimi anya 40 years go ni kunu ba obetimi ashi obi a ompe no obafa na oni nsan ko be na mu na obetimi akwara ma akwara so atimi anya ba bi agina ba hwene nti and then by force so be waran so because we try come be na to be man nhwe wan ka sa be brama be mu na di wa san so use free on san hwe kwara nka kwara so na be san hwe nti de so no ahwe no betime control no ahwe kwara no betime ko no nka san ahwe ne ba me de me sure obad enya se wo ware nko a nka eye se wo be ware ansa wawo ene de eye eye nyumnyam hye but uti ho na se be ma ni bimba e bia in fact ube na unya ebia boy unya boy be ma bia wo hwa be ma we de me ne wo betumi ahwe me ba on ware no a me ye ma dwene so betumi de na wo betumi de na wo a yakoti ebia ba kwadwo smart ma akwanya akofo nya kromofo wada wase ai nya kromofo da wase na sa school ne de kwadwo wankomo a na kanya Asempa dan mi so ofie school dan yen so to na propro na kwala gu school dan mu ma me makasem sebe minwan mfom ngusa dan say school menye ensa nwan mu mpo ni yapani mfodi ne ya ne yeyen ma yenwen yenwen o ba time pa yo ba be sia na ntimi hu kwada we bobo ya kana we ya no ya me ya do ma Thursday ya be lunch say be school dynamo mo yenyan crofo my ready say ombo boy me ya kosi school dynamo within 6 months nyame o hira mo ye be school dynamo si hwa ma issue ya say area for ya cross so to aba o to aba nkola akro na ma me mo na mbekwa akoka sa asem yo ho abaye youth topic wa so dem mo da na me position bibi uko Bible mu pa I'm not being blasphemous Mary be wu Jesus ne aye no ho ade obisa me na aka kire mebusa ne anya ne ho ade okay but so otime wo okay eno ayesunsum konkron na so konkron de kenisa so yo obi ho ade ansa sunsum konkron de ade nyina ye ne dia enti ofaye eno eda nchen a yama sade na be ye a bigger problem e wo wiase se won ware ya mbenwo
yɛn fan sɛ yɛ amete hei sɛ me nware yɛ ɛna me nwo yɛ ɛna menya 65 years ɛna mabɔ akɔkora na me gu bantwa why na mehwɛ me anokware why na behwɛ me because answer na me menya 65 70 na you enya say we wuko wa ya brewa why na emfa ne ba emetena me nkyɛn na ɔmmɛhwɛ me de tosu biom no sɛ breya ye boy nyina ya wiom si o sɛ wan wo enya hwe aya fa osika betumi do sika kɔ children's home ni ye wo no ansa obi be ka kyam sɛ memfa me sika nkɔhwɛ no anokware asɔre no edu ba bi asɔre no actete sɛ bosom ɛhɔ na mente ase no sɛ obi kɔnyem na ɔba ɔyɛ debonyeni obi no mu nsa sɛ ti no didi fufuo na ɔda wɔ ne dɛm a ɔyɛ holy mente ase sɛ bɛma bi kɔhyia kwadwo once anyi send ye ba mo bi ehun nsan so de bi ono kwa hye ne dem eno no kra na ehun no obi ehun no nti wa ye wi wada obi ti aso dem ho ne obi aya akapa wada na otim ni yetimu pepepe empie ye nti oye holy menka say adwama monti atese wasorum I still believe say ntu nsan eye wo ye de enye wasorum a ye ntu nsan ba ma ye review the contents of menware ye ene awo no ya woni pa wa asori dem a oti asori num wa ma ne nsa so afa Kristo ya bona su Roman ya soro no Methodist ya bona su Pentecost Assemblies of God oto aware yeso enti ade a ye ma ne ndia ye communion oto aware yeso ti yesi esansa woto aware yeso nti na wa ba asori ni nti ye pa acho men bomodian ba communion na mmom no wo ma tight de a yebeje woto offering na yebeje bibia wa so dem ho bia no utimi ye bi na mmom no ya to asen ye woto awade asunti ye ma communion enti de oto awade so na oti asoro ne nhyehyɛ no ono oni obi kunu na wotre FM ana oti asoro dan nim ene de onto awade so no no so a ye ma no kwan ma ne wo no otim wenye 30 yesi nyame beye wenye 35 nyame beye wenye 40 nyame beye wenye 50 yesi o aya hwe Sarah onya 90 years otu mpacho Sarah kidney ebi ni wiase bi dabi kidney na Sarah wo e wo Bible mu Abraham yere Sarah ni kidney no ebi ni wiase bi sa kidney na ko Asempa FM asa sa kidney no ebi ni ho se Sarah wo krom ha sese ya ko nya 65 no wuye Asempa FM because nka ko bi obawi nyina no ye de furu hu so na ahye ko bawu sa kidney no ebi ni obium ahode wanu mu awode na wo Sarah yem no na Yakobon person ode ye example sa awode no ebi ni ho sese ya mere ye wo mi FM because me hu Ghana ni bia wanya 85 years a wawo Bible mu no Sarah menopause anche no Asempa FM se menopause che Sarah nko ntimi nyinsen wo se ye hu atimi ade nyina ye aso no nyen hyehyɛ yie asetenamu na yentimi and differentiate between obi a wonyi nanim pefe se obadwaman ani de bia bibi nti wakoyem fom so no wakonyem anokware na yentimi hwɛ saa nneɛma no mienu no yie sɛ de be ya enti eyese wo nyine wo ya baba wa wasi so aware maaye wo ko hia be ma bi na ne ko di pani ngoro ne nyinsen ba wo menyi nyinsen wo sɛ wo ka sɛ wo ture fiaso no ka sɛ aso no ka aso no medai na wajai apostle blessed bonny ena na ye awade nchechire wa sorry ena nkofo bisa questions and apostle blessed bonny say yo awara mo work kan na ma tai some work kan na me sa for wo dem ha na me info wo dem some work kan na ma ate what na mo say tete wo ye ana tete wukun na ka cho do rija wa awara eti betum enyim na me ka che ndem obetum asen na ka chem no yo ma ate me wa soro achewa awara je na me mentum fa no kokot mentum nya no hwe ye nhwe ne yie na yentimi ntoto ne ma ne yese de be ya
man be home sorry into no be nay eh ye tie bebre wo ho ayanyim ye ansa ye maame no ware nipa bebre wo wiase mu ha eh yanyim wonum ansa maame no ware eno kware obi wo kwai na maame na nyim ayefro bebre ye koso wo ye nso dem yi abaya na nyim boso miensa no abaya wedding na ya ye na wedding kama na wa wato ho Mr. Pentecost bi amenimu wo eye temairi omo ya ware na ni 6 months na sister na we why say yetwe yetu na say na time na see yenhwe saa ne mani nyina ye se de be ya yemma enipa bi yenka wo mo madwoa so enhye wo mo yem. My last point on this, and I say, ma wo hwe ne abrabon se de siko na the church is richer than the congregants. Of course. Asoro no wo sika. Echen asoro man na wo asoro nim. Meanwhile, asoro man contribution abema asoro na be rich. But obi ti asoro dem ade o hie ye 20 Ghana cedis atonkate. Yesi nyame be ye mpacho nyame onye hui. Enti onya kuna wonya be ma ni bia wo. Obi ti asoro dem we dey manage just 50 Ghana. Odebenya mprako. Obenya sika. Asoro na be ka chense nyame be ye bompaye na nyame be ye. Me hu se nyame de man na fi suru ba Moses ta wodi bia ba bio ofa bi mba biom. Some mistake nyame onye bi. Ofa ya me fa cho me se wo so twa mu ana wo te ye nkomo yi. Ene wa parking wa ba ha. E de na wo so wo ka. Yo, I'm say near nkomo no na ekoso no Maria Masudin na metie sani nkomo no esifa eko na media mejidi se asori o se enya asori o oba bia no wo values na nipa wo ho a obi nhyawo Debi o sorry a o say bia media me nyankopon asem no waka no eno so na me di akire obi nso beka se me so de me tetefo de ani bi na me pese me di akire san ya tie bia no e wo ankasa na mo wo kofa nya me die no eto ho so de a asori no bet my mistakes bebre niema bebre a mete se me nua bema ka ho asem fa asori no in sorry no wo ye mistakes bebre nemo mistakes naturally no asem na udi ebo wo bra wo afa to ho so se odi tresem na so de edie na ka wo sa asem no so wonim se wan unya ware enti wo pesa wo a na no ehu hia se odi sa asem no be kekere ho na odi a traditional one no na kase tetefo no anase yenua anase me abrabo a me bono de me wanu sikura enye se me fo captain so but en sorry na ye wo mu no se wo hwe enioma boni bi anipa ni bi ye a wo de tin sorry dem wa anka wo na wo kọ wo ye nyinsan ye no wo de de ye mu nketo and what are we doing to those ones okay e de na ye ka che fine sorry no edani dua ewose ye nyina ye ko ne ye koma ye judgment a asori panyifo nyina be ma judgment ai obi abema ne de no judgment ye de be ma asori panyi a ewose nka ohwe otena se hwe se ensori ma no wo mo ye ne ewose wo mo ye no enye sa judgment ne ye de be ma me ye nyina ye ti asori danim FM nanso there's only one reason ti ayo ho and he say ye be sum nyame exactly ye kosum nyame na obi a pen ne way ento osofo betima osofo I said doctor bi wo be ka cho say nomsa enso no fa kira no akotwa kakra eno no nkire say principles I govern say onomsa enya no eno nkire say sa principle na ye ntro ento osofo ka cho say mo adwaman na osofo ko bo adwaman ana say osofo yire fa kire ana say quarista bi koye bribi eno no nkire say nyame asem no ye osofo ya wo so ye ni party mi ye bi osofo no eda Yesu beba no oni judgment ni ya na de be judgment ya nkurankuro bia be kwa ko judge de bi na me ka se enti so osofo yiri timi koye a se ne wo so ye nipa no wo so sa sintidua no etimi to osofo yiri ne principle no ogidi say wo so tena asori mu no obo adwama obetima ko so aye osofo yiri so betimi aye sintidua ma obi a oti asori na me ka se me nko asori ma osofo yiri enye sintidua ma me Jesus asori na makotenam no me nim nie nti amete asori nim so wakọ se
wo life anase nia wo pese wo hwehwe wo heaven ti na wo ti asori ni mu a enu ti na wo ye okristoni na wo ti asori dem na osofo ka bibi kire wa wo so kwa akona hwehwe bible na hwe nia onyankopon e ka kire no love me pacho papa no asi bra wo fire o fire kire say wo ti asori dem a die ti na wo ti ho se wo pese okọ heaven dia na ese wani di heaven yo machi enya de osofo be ye man pacho wo nsi heaven kwan why awo nsi heaven kwan David or Asempa FM. Onye mpena ba. Asetenamu. David so mpena ba. David o mpena ba pa. Love. Mame. Me pa cho frema makwapon mame. Pa mo frema makwapon mra. Pa cho kasa. Mame. Onim. My speechless. Because me nim bebia. Ya tro wo Bible mo ya Bible say na Bible obi frame me money quotation me fan wono na mom no kra ne ya ba ko nana me buafu nana me buafu me person mo kire me baabi a ya tro wo Bible ni mu say wo nware ya menwo omo ma me quotation because me nim Bible say me mbo adwaman Bible bra empena twe na empena twe ne aguamambo yi ena de ginsen no eba enu ntino membo aguaman what about osofo bi oti asori dem be enu na papa of fire kind say hwe ne osofo ne ye na nye bi ma unim Kristo na wo pese wo chiro ntino aya na ye kase ti message ne na manhwe messenger na yes dem heye e dey na mo ka kire ye no obi aba na watwetuo na wato abo wall im o say I love you what you say your topic ni ma na obi di tuo abe studio ha na wato abo glass im you say I love you that's why I say I love you yes I love you too na yesre yes it e wo ni di be di agro messenger no so we are so for not ya so dem no boy dwama ma mese babobi say yes you na we mama no we na 31st bi leadership by mama 31st bi dru ye no osofo ni preach o say sole mama hwe metumufo adwamamoi munya ma hwe hu se munya nti afia yesi mu se munya ya behwe me de mu bajim enti so osofo hu se muntimi nya na ode no bajim so no so ye nipa nti ade nti ne ye say o ti asori dem na ware mama values ye dia to nchen eno no hu hia sa time no ye hwe ye se ne esi a ye principles ne ade ti a ye individual ye dia to nchen eno ti ne se wo ti ho na wo nyi as wo ba wo cycle no e clock no e run out na awo be to pem se wo nya sa mame wo so for kra chene ne ne wo problem with values ni morals I am we hu wo the brakasa hwe me were problems ayana quickly near jumping integrity values morals na ya the values any morals any integrity near the aba asem we hu wo mo yesa no mu njai obi anya nyansafo nche obi a wo wiase pacho Asempa yete we ye nipa o then your friend awade say yesi nkonwa age wutinsa awie ebusuafo ehie mo awie ne your friend awade na se metiwa sesi yi na abaya ye oto ye mfa nsanka ben ware ye no no nso ware ye na se ne maame nim se me fiancé no me ne kofie ho ne maame nim no enti se me ba fie ho a na se oni fie a yetimi friend kwa ka chen se smart abawo o mind dey catch and so ntwem no na o se obedi banku mpacho mo ma ne banku na o ni bi na ne maame ama banku na o twen na me nso me twen no me nso mitimi de ne ko me fie a se me ni ho a me ma mitimi de me safo na me di agya no hye ne nsa no wabie no wakoda me dem den a no so ase de sa no ya waya na den a ni pasa ne sa me ne konyema wo se me ma ne koya abohye oba wotre yeah sabo no you see we must be realistic exactly as I say ye real kakra ye jai fake dia ma no ye kakra spiritual ye do you see we are in the spirit me dear me emfa values ni morals ma ade we hu mama kwapon wa homa no so smart yenko tie mama kwapon enko mama wachi o good morning my dear to say yakopon na dum mama na won so adum kro ya ni kra nyina say last week na yedi nkomo ewu ba mu kakra na enen so ye pese esan eto aso tie wadwene enu nti no kire ye man kire kakra fa sa topic e
Ending patcho my topic in. Me patcho dey be sign o say. Yes, the baby at so when ya dey. Say wuri nyi wo ye oba. Na wuri nyi. Na aware ma ya. Sabe I okwa uni obi ko di agrobone na nyinsem ba. Ese wo anaso be den. You me that say the radiasi ma Bible na a guideline na yedi TV ase. Eno amu na friend saying Yamia some account of 2 Corinthians chapter 5 verse 10 no. And Romans 12:14 or say obiara begina ahenwa nanim ebu ne ho nkonta. Nia odi ni pedua no eyeye. Number 1. And afi Bible no so na ka say Nyankopon boye say ye medore wa asase so ye ngo ne ndore wa asase so. Enti no say uye Kristo ni mapa a odu hu nyina ma Kristo na odan no dia sa wona ye kan de eye dwamammo to me eye dwamammo if say Bible no kan o Ecclesiastes 12:30 or see the whole duty Solomon kai or see the whole duty of man is to fear God and obey his commandments. As I say, or say, and some near Yati ni no, yen sure Yankupon, na ye not yen nanti asemono, na asemono, and fire and quine. Ma, me bow. Mamma, Miss Asamo, how? Sir, or better maybe call your baby knocking a yaware. Oh, Pacho Debbie. Aha. I no akoyi nanim afi no akoyi nanim mama woni say nipa ne bit knocking ma wo be 6 until we are mature say and Bible na ka these are some of the signs of end time no what's in na di akire no me say ye ka enema bi ayetie enema ekoso asafo no a ebe hadwin ya dane nyame asem no ani abutu afra oh na me mothers bia e conso e ma wo ma conso abortion na ba ko di 18 o si osa na ba ko legon 16 years o si onwie school na osa some mothers are causing their daughters to cause abortion that woman okofa nyinse no na we na me ko kan say me a women solution leader na ye better na me kan say this is not in the Bible. Oh, yeah, yen disobedience ne nyamesuro no yenti nyamesuro ho preaching bio. That's my program. Me na you can see that you be amene Enoch. Ye no wo ade Asempa FM. Oh, what's in nyamesuro no a ye de atum tian. We don't hear preaching of the God fearing nyamesuro. As see esuro nyankopon. But then the obia yen your pay. Mama, that is the order of the day now. Obia yentino, I don't know. Exactly, obia yentino. Who until minute and conta ukakubu. As I see a man semono, I in a car, someone verse 105 was say. Akonta. Mami akonta ben as say my patcha say yakwakubu. Because I hear 2 years see a person kwa heaven no to yesi agisi ewu. What you say? Enti no media na me ka kiro se sa wo baba atifie no onye akunu wo sofo kra chene mane ne nanyam. I am sorry, it's not biblical. Bible no can. No. Wo sa wo kasa no according to me no. Wo kasa no say akola bi wo varsity wo akwa akonyem. Ne mama ye meko pani. Enti oso nkoyi. Wo say eno ani so be wo de aye na ye. Eni pani mu no obeye bone ba nyankopon anim no de onye bone mebo a menya hunu sa de no Bible mu sa enkonta bu ade no mo kwa na mo a masa ba be si achi wo mo ma ye hunu sabi no kwa na asori a ye de agekere ye ho bebrebe ena ma ye brene no no yes eno mama me catch up play unsada no wo be kan say entwem plan na wakwo ba ye me nim Bible mu mama me nim Bible mu na mo nim Bible mu ba de binim ni say Mary so no oni kunu no wo ye me pa cho ye we are talking Bible ye nka Mary asem sisi na Mary na nka Bible ho Mary asem no mama nka Bible ho ana me nim Bible mu na mo nim Bible mu ewraba tobo na mama nyame asem me yesi atasen mako me say esese asem ye o se asem ye na se kan ya ne nkwa so han enti asem no a ye benanti mu
asam no is yesu na what you say asam no ofi osuru ni asate bibia betwem but asam no ntwem asam no ni yesu na ya fa no say yewura na ye kra agye nkwa no mama asam na make you asa say nanti mo no na say I tell you God forgive me but I believe mama me bisa ko sabako asawako okay my dear enti ni pa ya emakoli da ya ne ba ekonyi sen ya wokoyi gu ye no ene de wonyi sen ya wo ye no enka difference be na wo mu omumie no ho akwa accountability tie difference enye ni nyina enye Ota ne ba no so emakro leader say me ka say na baby a stage asoro no airport and baby asoro na dro which is wrong oh yeah me ka say nyame ade onyan say that bia no members ni bi kura be ko nyame nchen e ma asofo no bi because of what they are omo ye ni nti mate omo akọ exactly mate mama ezi mama ekuya ya ye no akra na niema e koso so nkontabu nyame ne yekobu ya kire no nipa no kware ni o ma ne ba hu mama to na mo afa no it is 1 year topic who is a bible ko na say mpna ye ntete no ada no wan ga say yire no say mpna empena bible na wo ka mo asam kire mi Exodus 20 ese empena yentete no yentete empena ba wanga sa yentete yire adentia apacha hin ya kiro no ewo bible ni mo muna muni bible me medical ka cho se me shada ni bible mu ba wen nyina ewo bible mu amatie empena twe ye apacha ya na wa hwehwe ama me wa later na makai empena twe ye boni wa urade ani wasi empena yentete empena ayentete no yes yentete empena ana me see awo he ewo bible mu say what kind pacho obi akwhwehwe ama me mama obi akwhwehwe abra me hey choka sama me mama try ye tema what kind of public I have kind mama pacho Exodus 21 verse 7 was na say obere me bi ton ne baba koye afina concubine ene onfa no hu nkodi say onso ni wura oton no se oyere toso no ni a pena oma ama on twin ye wan betima kan twin yi ama me probi otimi kan me pacho quotation ka man quotation nko a eh wo dia man quotation nko na nko kan ma me Exodus 21 verse 7 8 9 and 10 Nati kwa hono mama 21 yes Exodus 21 verse 7 to 10 21 mama za wa chro me pa cho me show emre ni nti aya obetumi 11 ne kura ka ho machro ato ena mama who himself oh mama men kan e bro for na yenti Matt you say if a man sells his daughter as a servant she is not to go free as a male servants do 7 8 or say if she does not please the master who has selected her for himself he must let her be redeemed he has no right to sell her to foreigners. That's right. What has because he has broken faith. My God hey again when you read Genesis chapter 35 verse 20 verse 22 Bible masem yentie you see it's a topic ye debate me the hadwin was na wonimu say Bible krona baby Genesis 35 verse 22 Genesis chapter 35 verses 22 Genesis that's when obie ma odia kokan ye no ye be send the waba studio and slave trade and send the yenton ni pebio what you say mama na Bible ni yasesemu ana you see I want Genesis 35 22 na hona Reuben
Belha. New Testament. Belha kodai. Ma ye be fro. Na later on, you assign no bania be ye program no why. Share, ma, can Genesis chapter 49? Ma, Genesis chapter 49, verse 3 and 4. Genesis 49, 3 and 4. Me I na twi ne mintimin kindly. Genesis 49, 3 and 4. 3 and 4. Okay, I'll say Reuben. 3 and 4 say Reuben, you are my firstborn, my might, the first sign of my strength, excelling in honor, excelling in power. For no say turbulent as the waters, you will no longer excel, for you went up unto your father's bed, unto my couch, and defiled it. No. I don't connect. I say, no. Enti no him. Enti no said there. Me can say. Say obi betna sorry dem no be kwa kwanyem. Na ye beka say oye meko pani oye sofo ba. Na ye timi afa kuntu na se na ye mana koya abortion de. Mesre say. Se ntun say wo hokura ye ntu nipa ne se na ye mana kwanya no wo. Anokware. Na yenjai say the Bible no huna yemfa Bible no chenkwa ya dia sorry bra mi ntwa no wonim say na asori bi sister bi ko no wo di bre bi kitamu sister ne ko nyinsen because asori for no betu na senti otna sidin no se me ngoda me won bi sudi me be dwena sorry ho na ma ba abe yegwa mistake wo wonim say ma me sister ne wo ye ne se be ma ne ware no ngu just say asona ye wom na binom ye ho french mo adai wonim say aso mo bon ye mudi kura wonim say tete wo ya na mo buafo na Yesu Kristo kwa na bufi otweaba tete Israel for no na ahemfo no say ubedi akonwa na empena fa wa akonwa no ho no say mimidi akonwa na mewu a eja ya obedi makonwa ye transfer empena ne ma omo no mo so aje no so abeto so I think 1 Samuel 12:8 ewo ye transfer empena for no ma na wiase kra ye akonfo bi o wa na yere wu a de obeba abedi ade obeba abekom wa na yere no maka it might not seem right but me position am we nyina na say abaya ne ti asore nim bibi nti wakwanyem emma ye mma ne nyinyin se ne ngu ye ma oba ne nwo ton ewo baby nso so wo Bible mu minim quotation but almost see say obema efa oba a onye ne ho ade a say obema ne dom fa mu ba ne bia momma ne nye ne ho ade say wa onye ne tiri soka onye na wo awie no ntia ne tiri so eno so mama ya hwehwe quotation ada obeba meba be hia wa David be Leviticus hold that off that's my minister ya sister Bible ni mu yo sanya tie bia no say 2 Samuel 2 Samuel 12:8 or say I gave your master's house to you and your master's wives into your arms. I gave you all Israel and Judah, and it's all this that had been too little. I would have given you even more. Why did you despise the word of the Lord by doing what is evil in his eyes? Yes, sir. Akofa oba foforo to acha say enti papa Bible no ho no unim say nia ye kan nia ye kan free Bible num nyina no no correct but san ye kan no dia wo hwe emra from Adam no mo time womu wuye betwa mu koya ye bedru your friend is saying at a point no say Joshua mo no enuanom etimi ware enuanom anameboa no before the flood
flood ne be wie and after Adam no twam a ye drew no one time no ye then ye some you produce ya and ebedru ye so enye wo mo na ware wo mo no wo mo hifo na ware see say we share the hermeneutics of the Bible me pacho ye fancy hermeneutics abemu no ye full life because mama conclude wa ni ampesa me check say me pray wo Bible no mu a enne the same Bible no catch say yen ye Dabi oh mami the same Bible no catch say yen ye what you say but o ma ya betwam o ma be e ya adesua yen enne nyame e de kyerɛkyerɛ niema asi wo mo aye no wo ma ye hwɛ ewiase he obi a nhye obi dabi wo na wo de wo ho na wo say nyame aka kyerɛ say mo adwaman na so obɛbɔ adwaman wo awasɛm sɛ wo so wo say nyame asɛm no manyini baby a medru no me old enti me pese me di nyame asɛm wasɛm exactly enti nyame kan say baba wa na pese wo wu a wutime wo no wow problem wow ofaya me pese me bisa yetiefo no na wo ba mu a wo ma ba bebisa na che say yam bupia ya papa anya ya maame mu wade o mu wu ye nyina nti ya mu no say ya nkɔ heaven David say wo ye te say David wo ye te say Ruben wo ye mpena ba enti mi say me nkɔ heaven na David mpena me papa wale me maame mpena twe nyansa nda ho no so ye nkɔ heaven David eno de wo nkɔ heaven Matias ye etiefo mu mra mu kakra me bisa so pani bi say wo se medu mu mra me bisa so pani bi say so bi be repi me baba na so nyima me ma ne wu ana se me nko yinsin no a question pa a very good question so bi a be repi me baba o be kan say wo